Španiju dobili njihovim oružjem. Da li je to istina? Pa vidite, ja se zahvaljujem pre svega na čestitkama. Ovo je bila sigurno najbolja utakmica odigrana do sada na svetskom šampionatu. Sada, nekada su Španci govorili da su oni učili košarku od nas. Moj je zadatak i posao bio kad sam preuzeo ovu generaciju igrača da ih vratimo upravo da igramo jednu modernu, savremenu košarku. Mislim da je takva utakmica i bila. Ono što smo dali, stavili kao zadatak pred ovu utakmicu u odnosu na 20. septembar na finale prošle godine u Poljskoj, kada su nas Španci potpuno nadigrali, mi smo pokazali, dokazali koliko smo radili, koliko smo uložili da igramo jednu modernu, savremenu košarku. I ja i ovom prilikom pred našom javnošću čestitam pre svega igračima i mislim da je to velika pobjeda